B'investiment ta' 7,500,000 euro ġie inawgurat l-ewwel full flight simulator f'pajjiżna li rikrea 98% tal-attività li sseħħ waqt it-tjira. Is-simulator fih l-apparat kollu li jinkorpora ajruplan ta' tip Airbus A320 li bħalu l-Air Malta għandha disa. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Simliner għal Mawa News li fost ir-raġunijiet li wasluh biex jinvesti f'Malta kien hemm il-fatt li ma' 700 mil madwar Malta hawn 32 operatur tal-Airbus. Huwa qal li simulator għandu design state of the art u jiżgura esperjenzi uniċi għal dawk li jaspiraw li jtajru ajruplan. From that onwards, I thought we had a very strong business case. And that's when I came to the conclusion that yes, there is a business model and Malta is the ideal location for such a project. L-Air Malta hija l-ewwel linja tal-ajru li għamlet użu mis-simulator bi-Chief Pilot Antoine Fava li ilu jtajjar l-ajruplani għal dawn l-aħħar 25 sena jgħid Mawa News illi baqa' impressjonat. Nistgħu nipprattikaw id-intiru Malta li qabel ma stajniex nagħmluha peress li simulators li hemm barra minn Malta li nużaw preżenti l-airport ta' Malta mhuwiex available bħala visual. Il-kumpanija Simliner xtrat is-software mingħand l-Airbus biex l-apparat fil-cockpit ikun oriġinali ħalli t-taħriġ ikun reali kemm jista' jkun. Tista' tagħmel kollox, hemm pereżempju aħna nistgħu nissimulaw ukoll li jistgħu żewġ ajruplani ġejjin lejn xulxin allura nagħmlu training tal-manuvra biex niskappolaw l-ajruplan. Bil-software li għaw palissa fis-suq, tista' you can simulate any failure li jista' jinqala fil-titjira normali tal-Air Malta. Simliner għaddejja b'taħdidiet ma' bosta linji tal-ajru li diġà wrew interess qawwi li jibgħatu l-piloti tagħhom għal taħriġ f'pajjiżna. This is clearly the real world. So I think that by explaining them what their journey is about and for them also to visualize, practically speaking, what does that mean to fly an airplane. They can do this in a simulator. It will trigger very strong interest for many people. I am convinced of so. Waqt żjara fiċ-ċentru l-ġdid f'Ħalluqa, il-Prim Ministru Joseph Muscat taħajr lill-kumpanija Simliner għal fiduċja li wrid f'Malta u nota li dan l-investiment beda b'telefonata bejn żewġ tieħbieb. Dr. Muscat qal li dan huwa l-mod li bih jaħdem il-Gvern, mod li huwa maġġel, effiċjenti u fuq kollox sostenibbli. Kull min millum jibda korsa taħriġ fuq dan is-simulator se jtir bejn 40 u 50 siegħa qabel ikun jista' jtajjar ajruplan. Bih persuni mhux biss jistgħu jiksbu liċenzja ta' bdot kummerċjali iżda jistgħu saħansitra jimirħu iżjed. Min irrid mbagħad jista' jimxi l qudiem jagħmel type rating u minflok ikollu jmur jagħmel type rating tal-Airbus A320 barra minn Malta simulator ma kenniex, issa jista' jagħmlu Malta u jiffranka ħafna ħin, ħafna spejjeż u travelling costs.